throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I pozdrav ljudi, ovo je kratak klip, pokazat ću vam Minecraft Creative. Znači ja sam ovdje napravio, ovo je početno, znači tu se spanujete, tu na ovoj vatri i onda izgorite malo i izađete. S ove strane su kuće i zgrade. Znači ovo je moj drug počeo nešto to pravi u školi, neku kuću. A ovo sam ja napravio bez veze. Šta je ovo? Nebitno, ovo je frizerski salon. Znači ovdje imate za pranje kose, ovo ono. Ovdje kao ogledala, nisam mogu da stavim, ne znam što stavim, postavio slike. Pa znate kad uđete u frizerski salon, svuda okolo slike kao kakve frizure imaju. Ovo kao ogledalo, ovdje za vodu, ovdje vi kao sednete i on šiša. To je to. Znači tu ću biti zgrade i tu ću snimati one zgrade velike. Kao što imam jednu. To sam nešto bez veze počeo. A s ove druge strane će biti, nisam stavio tablu jer zašto stavim? S ove druge strane će sve ovako ići do nebesa, znači nema kraja. Kako se zove? Naprimjer, neki likovi iscrtanog filma, naprimjer, gdje znam ja, evo sad sam lupio Homer ili Bart, SpongeBob ili iz igrice Mario, sve ćemo od vune ono napraviti, ne 3D, nego samo onako sliku veliku. I pravit ćemo još, šta ja znam, neki logo, neki, ne znam ni ja šta, Minecraft, naprimjer, napravimo tu veliko Minecraft. To će biti isto, to ću sve snimiti i ono ubrzati. I to bi bilo to je samo najava za ovaj Minecraft Creative. Znači, ne znam da li će vam se svidjeti, da li neće, to će tamo ići. I ovamo i tamo, ne znam šta ću još praviti, za početak je samo to. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!